Oke. Nimbula binaka nakapakalibu na siya mamay nanonda programo ni Pitalanoa ke Elizabeth Wanga na besinga wakarombuka. Nabunota pa nga ni siya matikumikina na kabina ni ko sangol tukaya ni nabikin tabaki bikim ni kansarang ko na doon na yawo ni nontando Pitalanoa say biba kalong kataki dumitalano ti ko na maramanggo Elizabeth Wanga bunga bikim ni sa kiliko tiko na ni rondo Pitalano tiko na besinga wakarombuka. Tale na nanto may vivo si takatiko ko na vi kairto sa tabti ko matubale na vi kas tabti ko me bakain do na maramatina da maro talanga ni rando se matal kami pidala turanga na ni robi talano na hukuni kana tari sartu ko bakalebu na ulutanga kirondo vitalano takana singa bakarombuka sangol chuka ni vikita baki vikim ni kata sara nimbula binaka na rongot sara madana ronda sere me bertona bua ni lo now. Pinakapaglevo na sir totoko ya may berto ng buwa ni lomay ng buwa bunga weekend do rongoda na sir ngo sa lewo beire ralanga tiko sapa ka yan ya totoka ni may tuna ken riba kana numi na talendi ni bola sere ken na talendi ni langa sere ando na sir ngo tari ken sarba ka lewo na mata saoti bidala marama era bitar tarti kumai era tukunan na ken na tarai ra ba ka lewo na ganga ni sere bako sivi kemami na sa yali na tini kemami ni kemami rongoda na siraya kutir talmi bako bolek weekend en linga ni bisusu binaka era baka dor tu weekend na non ra bisusu en me tabo tukina na tamba ni bulan sa tandoni tu en ngone ni ko totoko baka oti
na nona sema tiku mai o Elizabeth Wanga na nero ndo tomala tingana nero vitano ndwanga na yaua na nona ndo viwa si tumo koya na buku ni nona dhaka wakatanga kina na nona venga rabitiku berto na luvena erto lewe diwa ke wakatanga kina nona tung bisinisi ni dhaka lovo ni viwa ngayana viwa ngae samalo mbula maramayano mbula vinakatiku ni kwa Malam bula Dr. T. Iya. Raki binak tu tadi ruana kabini kuwa. Tau tal tungan awai. Tau tak balile na udan na kabir sama raw tal tungan bekambula rete ito kay tumba. Totoo to na raki baka sa baka nandupuyan na madaw sa hangay may romayan ni kuwa. Dr. T, bade toka may berto na kango may wani buka na lama ni madaw sangi watingo kito ilis no. Iyo. Ero na singang bimbi undono ya mananguti ko may wani buka tigo kina na madaw sa utian indol na Valentine's Day. Na corona bebe wali. Utiko na koro malambi indono ya nanongo singa ni sudo. Sanduan na kito may nandurubesi wadi-wadi paka kina ono kina virto na be banua be okani ito may bungali na be okani go lebu na banu nguliki na yung gaito tabutangan na yung dobang madal takiao baka todo ko takati na nunggo toka matanggali abusa nunggo manuman nunggo ikan nunggo kau ni undo gay baka madalwati nga saran daw bito may view na view kanin go iratali nga rasa kilabi na katuwa baka pimpi na puno baka winin buka baka kina puno baka berata do tali itu kina view na nung daw ngoli itu baka besiko yan na ngoli baka takabaka iyo irto saranganan itu kamba ninggore irto may winin buka Orto sabak madal may kina view Waka kena kami tawa suri be way may wani buka Dr. T. Ay malo bola be kemini na sematik mai. Bali teman itu ngai na ni Robin bulungodi na buku ni sono ulutanga indo kiretu mai. Do ya teni kina na biose na be kan dan do so tawa baka indi ni tu Kasi ang so chimbe kan indo vital na taki bakliyo. Dr. T obe wase mandanga na ma do sengi otingo. Vida na vi tata o tonu ya ngole tiko mai na vi osi endo baka dortiko na bata-batango baka kina na nongo ndroni be talenga ya ito mbose ndo nongo mbose na peninsula ina Singapore City kero ndambe toka semberni otataki endo naka sa toso tiko na niro bingara bisa ngai una no me watataka ndo na mengo smoothie watataka sauti na niro bose me usangole me ule soma ngole sa tuko no kana dorobo bingara bitik siang sa semuti na no mi bills sa semana nito marama maninjia Obiraya ke usa yang nire na marama manindia sama ni baka pinapinakanga ngole mai satu kami wini buka sanggai re na nona wala yani na marama goka tarotik ngayon yo ke meninti nambe kan ya to kay na Peninsula Hotel na matakan no ayo ando na ni tombo se kadibito tolong nga kito sama nile dambe ngayon ni na mundo welcome tangga baka taklati ko may ni asalay sumato ka na nambili ni nontaru lay bito muli ato ka na nandato way ni muno
ya endo na ipagreitaki sa ngai wase mai na maramangko ni ko talengan do talengan marama lingan do taltungan no na bingkarabi pero na lubena rose lalai do kelas 5 do kelas 2 kando ba kamuria sarti ko mai na bitalan no andor do ba kador ba kakina na be video lalai untuk wase tokayan na nunggu rodi ba do talengan turanga boleh tokai na pharmacy sa Mambulay. Obi wali tokai na counter verau na staff sa lulu yan. Kadi ba ni na bango kisar mai usangan ito ko raw. Lulu yan me baka pinakataka. Na VOC endo baka dorti ko dokter Vandim din tako ko yan na kena solimbula kena bibawang gitibwa baka kina na tutu ba tubutumbu utama tutu kuna naturango endo bika di valya na nambula na VOC endar do baka dar toka baka kina na nando baka muria toka na bika lalay ondo bita baka toka yan nang kundra ni pa talinga Bea wel vaongeti dokter ni sayang toka na bimbulong ode baka dar toka yani weekend na baka ni leb na sa nda tador itu nga na lebu ni oso lebu ni we onga eso sanda pala ni bato doktu nga yan lebu na vanua sangka indo lembambasi ka kila sele kadang bote mekina na we kair sa dauma ni bato tu nga yan ni banggo wambo tani na rai bimbole itu soli bakasang tu eso na we kanda nontar itu kan ni sarang dawa kamuria sartiko na karamungko Sebenarnya balik besar na mo bewa say mai totoo baka woti bikim ni nando so tabi Elizabeth na lomani tau ni sebi kim ni nando bidin gomen na bi korkor yang oleh ni kinoko sa ngol chuke na baka binibinaka na bi kawitaki yang oleh tiku mo na buku ni non yalondina na non nando sulitu non ngauna dina ni maramoso tiku non itabi ni bingarabi baka tina baka talingakinan na non bingarabi baka nakaka ya endo sila nga mo ko na bindo na yawa na bong matanga ni ko kironduin raiba mai na nerondui bonua ni nakaka na nero sa sanga mikrongol nga mai may baka idor nga ni ko na nero vitala noa vinaka pakalibsar ukla ni reto maroti ko na biwakani may malambi baka talangakin may na bibi wali bunga birer na baka rong may nambong binaka ni ko sangol ito ko yani na baka binaka bikim ni keda na leo ni koro may na bibi wali kay malambi vinaka pakalibo na nomuni beso tabi wana maramanggo na non do marama mamaraw do bikawitaki do lolo matalanga and the marutaka ni nangay dawir tali no kwento na ngauna and nalekis tabir total na turanga may malambi erto na kilatik nga niyo ko ayang baki rosang vulkan dua may baka kadibaki and alomo ni kor may malambi na tukutuku ni non na eto matali mo ko ayang baki rosang vulkan dua ni non ang bula siya maramayan Dr. T au kinta talandina ni usara sa ngole sombo turani malaikat kadibaki wa malaikat dibaka nga na itu tuku ni na itu batuba ni itu wingarabi na korre so kinta sa signal maybe on now rongo tanaka di sara kangguri ito sabarang sar saka dibaki tiko nga na may nasing ni sudu ni maramatao na nanda bulangi tiko boling ko na korro saya sama batal tok ngani ko sa tambe tatal tok ngani ko na ikarus nga vulkan do ni nona yang baki sa sure ti ko ke menikah na turang mo ni nagay baka lingalinga yan ki mabali ni song ko na kawi sa kadi bagi tu ngamo ko era sa kadi tel ngai no ya udah kaya ba itu niya sana iya manikling karabi na bingarabi na hall Dr. T isa nyo kendar terus yang search ni daw muna na ini Iya, nanon daru siya nga wala nga ni via lusi verto na turang ni wani bukan daru ding ko to kami adabo nga ni mata. Rato wele orto daru sangay muria sombo na footpath ni via sisisto ka na footpath ni sa Amerika tok na uda nambong ni singa.
anongo focus to doko sa solia toka mau huangan indo na to itala no na turangan ni wini bukan goni matakai mau ya dorao ngai na nongo idili au ya na nongo idili dokter tio saya ngai ni sa dorao ngai ni katumba saya bulayani au sa baka bini binaka sa ndabo mo de sianga mantanga ni gai kana rautai na kengo e baka kabio ngai mai katalau kina na matakan singkan tada katoka na kena vewa lo bango isa ndo boso che no we kango ya ulo tu katolika na singa no okay tu sianga kina nindo kana leo ni man bole torto ale bol saranga minato en bole tonondor sini su sangka me nongo ulim bale umpula kina ya ni asianga nga awa nongo tu betu banga mo ka ko ni baka kabim baleta ni usianga ni kana leo ni manumano ya na singa ni rabusa yang darangole rabusa lutu ni rabusa dela sui ngole les kalmay na kabini singaya sa bakaruto na bakakabi manidak nga na bengarabe usana no mosale po tatumanda verto na sa wawato kumidake sina itok na olo pero natura nga keden go dokti Antina. orang keden ni nira sakilati kasanga imbagro sa bulkan do nangone leong ko saratan pikir tu ya ni natura nga ni malambi tuati ko na ibos-bos endo kilay kinana korongo dance malambi Antina. Iya, na kabini singaya andar sa siya nga tali ni gairaw ni dance ni sabi abi malumumusar to nga na ingoy-ingoy. Inalebo niya ko na sa tabi kaya andar may sanya. Ba't yan natutokan ni bulan ni Bimaliway na bi korkoron dan daw basic pa ni kinabagabagabakit. Tingin ko endo nagtalita ka makilib sa rin. Ay, napitalibi na nang dabi korkor bakabiti. Na kinaraw ni talabi wasi itaka na bi ka. Menda ben boleh tip kina ena nonda tobuli menda tarada ketiko nonda viti ena do no menonda menda toki ana talengana kena apa kabina kataki se kena maruroi nonda yombula se kena maringeti nano mo maringeta ena ya talenga ena no mo bakang taka baka buku go esa naka undo tali taksar boleh tana baka ngaraba boleh nano do besi pena be korkoro se viti kutiko baka viti kena buno takitik nga si kena takitik ko yani natanggo maki si maringgeti nang dayong bula. Sa totoo ka bakauti. Ando ka na nangutaro na buku ni mundo ngole bakatakataka. Na bi korkore na buku ni kena tangumaki na nonte yung bula. Indo ti ko talaga indo na ngauna manindo vital no kina kay rato na ito kini yung bula. Na kena vital no taki na bi kay tumbe ka baka buli tira. Kena bi kambe kay tuye way tuy. Sombe ka na vital no baya. Indo ba kay dorbir na bi korkore batini way tuy. Kay na bi korkore na lomani banua. Wasya man da biken. Pinaka daktati mo nawasian beka nga baka leka-leka na beka undong garaba ena nonggo ngole baka na be korkor undo besi ko kin. Be kemani na nonda oyau ndo tokvir na vengaravi baka ki manya daw ni baka stalan beka. Nakian na baka lakian ben rendes tara mo biya baka sira ka baka video sana baka lakian batak mantanga yani I mean independent consultant ando na project ando baka itabi baka bimbing ko kay natambanan ni Maringgeti ng dayong bulay ando baka kontraki beira na be songo-songo tahun ko ni matentu bakam tambakin dua Piau kaya untuk tingko mabakaliau kaya iran na be kornibuli torbake be songko may banotanya may balangi ko iran do bakay labta ko may sona project ko may bakay labta ko may diditi ko nang tapan mo na lebo na project ni tambanan niya umbul bakay labta ko may taon ya napanuan dardak kina dokteti na bika rangain daw binakatamay membalet na project yung daw may didipaka may bakay so nadakadaka ni evaluation nakya na may tobole may evaluate ta kaya na project sa may bakay do riwoti chikatal nga so na assessments daron daw bakay do gwana be banua and daw ngan rebikin na menda nang wala lista lebir na tukin yung bula Kaya bakay dorti ko biran na bibaka torta kita kia.
Dangole lesu tale ki na ve vano bakango wana vano e bakador ki na ve bakator taki enda lai taura se lai bakasuko mun tel mena non rituku ina ve kar bakila balata na ve bakator taki ve na tokeni project kenda ko tayani kenda lai banda berra ina non rakto itikutiko se non rituku na non da ve na tokeni ombula kenta na kauta tiko yani nda kila tiko yani na vi kai vina kakina nda lebu na utaka kina tiko ya gondo na dingo mango ena bango yana vi ka darbuli damai yana vi ka tubuli damai na vi ka testa kimbeka mai na lab se na vi ka nda sakila o kenda na bulida yo vi rato na bono ele ndambi kina na vi botor da taki o irango ko na tarati ko na rebu todo ko na rebu vinaka Wakatal kina na rebu vani mi motor da kita kede ngona tambana daru da kina na kena do tabule me tabule ni nanda tuku na ito kenya bula me bukea se baka salataka na bi motor da kita tale ena gai muria mai se na bi katale me na baka ilabo taki mai bira nando baka ilabo taka na bi motor da kita buka ya na mai na vitala no batakir na to kenya bula endo bimbisar viao mendo baka matala taki baka matila lai kibira na vika ke mami do baka bun na me basic tiko ya ne na inaki ni basic ko baka edur tiko ya me baka bimbi bikenda to na itoke dono ka undo buno ka undo wase baka levo beira na bulangi ke mami do baka bata na non da itobo ni bedingomi ke usa ngolianyo yau na korumbia kendo na korinita sirisive Nanon nama ki na bika ke denga usa ko te ani sana baga iyo taki. Sana iyo ke denga tu sa iyo ke denga ko endo na ka na yang amenda to visota kan itu ki. Undo baga masal sarki na baga matela lain imberan indo te ko bunong bingara ya. Undo ngreba menda do si lima baga binakan itu ki ni enamuti ko na yung bula. Oy ko rotel ngani baka siya nga bika ito na lagot ko mengo. Mo baka kila dinggo mana bika kito sa may bibaka rara matakikina. To boleh mo baka sa mataka ya na yang ambek na daba na kena rebu bir na nunggu kau may muri. Na daba na kena binaka bir na nunggu kau may muri. Me kako ni ala tik nga bika na to nunggo na nandaray na ito kinyong bulay. Me baka to dapat tiko na nandaray nimber ninda dinggo ma endo na ka. Kau may weekend na bikorkor. Ondo ba na vital no manda vitkir na ito kinang bulong ko ando na tikin ondo bang bimbitak sara dokter. Menda kako ni saba kayo takket nga na vikay kau may weekend. Ito tal nga bi ko na dodono mo ba karita ka o bakang bauta na vikando sa may bakmadala takatik ngori na re-revin naka ina sombe ka na banua iya kibike ito wike na baka raw ni nito gele se baka raw ni nito bula se buru-buru ni bula ke na siyang such ni nga niti kito na kene wala-wala ndo ko titik menggo bikito raw ni ndo baka ya ke re ndo talimbe kana kene wala-wala ni bingarabing ko etiko raw ni nga nich kito da kay na korgo baleta na nito ulno etiko ka baleta na nito forma kawai tiko ka nabi kaya ina raw ni na may bakalang kay kaya kaya sa main dambi kaya nabi kando ko tiko maingo la en menda tobule menda bulida menda challenge ta kaya so na kaya ndo ko may weekend saka ko ninda sa iyo tunga bakang bimbi kaya kaya santo malafia la ko tiko may kina menda ka ko ni boli raw tu nabi kawang menda tu takatiko nabi kaya balit kenda mena ka ko ni alang nabi kenda menan ronrovir taltik nga nanonda era semberti kumai pakang bimbi o ira na lubenda o ira na makumbunda o ira era na may bakatawan nuan ninda saya lian ya dokter tia sana ka endo wakabu witalan watu me ndo ngandre ba me ndo waka ungetir kina na to kini yung bula pakang bimbi o ke mundo na sambutu ka tu dokter tia na yung bula tungo weekend kenda hutu niyaw. Sanggay po nga na nandalewa baka mataw na vi baktor da kita kena tos tumay ti ko na kena binaka ti ko talaga na kena ba.
sayang men tahu baka tataro sar baka pinaka me mi baka pinaka non tataro dagai tobole men dagai dingoma keba ka orang ni dingoma keba ka na noma sayang ni benga niti kina noma do tuva kini kai na koro se sayang ni benga niti mbeka kina ibure-bure ni bula itiko bikem do tu telangano bi konan do no kina ngalala mo baka ritaka re sayang beka ninga niti kito ko yang gore re tiko talim beka do na kene wale wale se re saroj kito tok mantangangko so nga nakabaya untuk bibawang gitu kina dokter tiyan na bukun niya mami do bisi ko ini bala to kaya na tuwi na be korkor ninggain to na mata bisi ko lang may sa nanda expectation niya kaya kaya da siya ni irang gora ko chuk mango irang gora buku irang gora ka bakanda do ready kaya na sombu kaya na ito kini ambulan do wakataw pa nuto wang bote sanayanga mentalabit kaya na kinit kinanggo no muti ko na yung bula entonto no mena rong le buti ko talanga may nanto momo okay mami na bisi ko tiko yani ke mami ko tiko na tuku tuku ni bika ke mami buli ba ke mami na singi ba ke lati ko na rebu rebu ni bika ke mami ko tika ni biki gori na gay no muniti ko bata ke ira na no muni kau may mure tambian ke mami na bika nga ke mami buli ba na bika nga na utake na ka ke mami na rin ko tayo niya na baka iyo ke na baka siya nga ito biki mo erawan yan ni kaya sa totoo ka na namdo kanggo iyo nanito korongo nanito ka itiko ke keto ereresa nga nganit keto kanggo sabi naksarto nga yang lala wir talaga na bakay labuta ka na matanggali motor tek banggo erndo maru taksarya baleta irabi na kata talaga na bikara bakay labuta kamay meliyanga me maruta ki menakaku ni liba ko buli ang katay kina mata nga ersa dondoli ngati ko may kina ya nabibo kita kung kaya dokti sa totoo ko baka utin doon din na iba kasalbi na ka ni wasya bira na leo ni banua ni radongan lenin na doon ibang dindike doon na baka sampai naksaranga itu kuna Elisabetta sonongon ni dongan len na kerker sa ni ken balambal ni rangol mi balani menda saba ka yutak nga na kaira tukuna mai solital tsunga bikin dan nantun donu kena ngalala ke bakanda baka sianga kina sianga ni donaka do talanga na kaya menda toru na ngona menda gairo ni somole suno na kerkere sianga ni kamera ngante nga men sa bisi komini ko misar kilana isolitar ro ni ndoro ni tukuna na toke ni banua wakata mekatu na kay bitar tareani wotsi ento na bula se wotsi baka bitar na matawa mekatu bital no manta ng kasini panua se mera baka tarong talaga na marama kaya na itampangon se tapa na nora na numa na buku di baka taro tek totoo baka woti na numu rabi Elisabetta tiko na numu itubutuba na wisi ko tali na sona koro na bula 1 milyon na madhaw mengo kito na ina project batiti ko nga ngoka dokter tiko kito basic tiko nang gawin ng buka baleta tiko na ken probably metanggo makina nang dabi imbati niwa Vira tiko na udhi wa ile lebo ibiti ndo nakaranda usa takava ka lebo na tokeni udhi wa ingoka na sisi ni ningele na bimbati niwa go ndo na lianga sa tarasarti ko bakilebo na nonda be udi wa ililebo o kasartik nga kin ndo searching nga wir ko e baka to kay tiko baka lakyan ba critical tiko o ira to na be kango ngo kame wa buka pa na kya na basic ko baka idor tiko ko e sala muriti ko endo na bibu kaya sa may garabioti na to ba na bagsaw arto baka ilabutak ka na maten ko korea na kya na teva kinavativa na navongo navativa me besuka se metango maka na nonda be bamba pakakina na be mbatin wai na be mbatin sala bunga na nonda be korkor mbeka mbimbi na be ngoni sala da gendo mole to kay na Kings Road sanda rin reda to navativa ko rete to kung kay bamba siya nga ni tito nga me uku kumbongo era tiko na kenenaki na kena tango makiti ko na nonda ngele nikakuha ni sisi bakaliw ng ngele rendo baka matatal nga na daw tite na bukod na tango makan ng ngele nakakuha ni yali na
nanga lebo na banua sa laylay may na po ng titi balatan sando sisching nga nangele bakakina na kenan daw ko tang taltik nga na bika daw baka abutin niya utak nangele nga unen daw lako kina ni sa sisi nangele sa sisi batatiko kina kakana talaga ayo ya na buna abati kinangwa na basic ko na be kor-korong ko kay weni buka na baka tabariti ko na bengarabin ko kay na mga minggo nanon raw na si COVID ko yan ni ruta na korme weni buka o namboba watake nangia ko na ruta na korsabo meron na telebi yana buko ni bengarabiti ko go dokteti go endo na lang garto bang din tinataka na kanta may weni buka ni tarira sarti ko bagaliwe na sisi ni be batiniwai se dana tigo bira na lokai na kena lokatiko na non rabi batiniwai na wekango mai wani buka Se totoko makauti. Me pakano no mutukunayana basta makapertani na critical kembali toko sarangay ta kena ibatanya dengende ni nganreb saranga mundo ngoleani mundo laki vital no bat kira meron luray talaga sona sala meron ni pagluto ko sumbenta mbeka na wili-wili ni sisiningele makatapman na kenan do buli di enabi korni buli oro ni nanuma inando kilana kenando musu na kawe dora kaya na kena baperitani be na logging o kilani sona matentu bakate ke solomoni tiko sarangai la kena bakatanga dengan ni wili ni lebu ni musu ni kau kamai pakabuna na kena lubu na be widi wai kondo ngona ya kwarangai lubu kina na be tawu ni bola kate honyara ni akada mbote mai uli ni bonua enduan na widi wai asata songutu baleta na musu ngone ni kawe ya bakata be so na bitalo no baya ndo baka dur bira na we kanta to me weni buka se e baka bunu chungango na bibi so raki e na kena verity ko na wudi weni buka tambe kana murai ni tikina malo bakle bodak iyo na ben karebango santo tu na kene kamba nimber ni le ya de ni na bibo tor dak taki se bibo ke bakongo quando baka labo taki mai tandako ngol tiko ya ni beda na kena mata risiko na bibarara mataki sanang kay lauray na baka kumuntal nga nito kutuko may lauray kwa daba nanganita na matanggali intervention daba nanganita na itiko-tiko ngoka na bikabaya na bibararam tagi nangonin bibararam tagi bango tando ya talanga kina na kina bital no tagi na bikarara ni bakaidara mera tanggo makatikin na rabin batin wai yo vera na nonda to iwen buka benda manda na koro kito sabi si ko tikinango sa kautan searching anon rititi may na loka chikongo kani bimbatin wan yo na vebo kengo se baka duri na teko bo may na ronondo lutin kawalu na nonda to vebo ken mango bengarabikina na nonda Ministry of Waterways ni nagay bital no to kirin to landa sabak la tal tunga irong sar kilabi na katal tunga nabikay baka bunati ko na siangan yo ke mami nga nabuli da ke mami kila siangan na kilabi na kabaki na kilay baka utona sar ko to ko mebira na sotabati ko na liang na sotabati ko na rebu maybe baka torta kita kento baka dorto don na tikinar to baka rita ko baka lebu na ikan ko may wenim po kasi ko na dredging. Baba kay doriti ko yani na muso ni ponoro may sema kina na way ni buka ki na reoriba Buendo na banuera bak na nanu kina na kango may ni buka ire ko na buna esa kuko sertik may kina na kuy may dake na kuy rasta baklati ko na go sasangan ni ni buka rakilawi ratal no tok biyaw na turangan na nito vital mo Ratal na takot na bikaran do bakay dorto na wani buka iliu. Por sa singiran na bakay doronggo. Mera ba bunti na taya se mera ba kaso may sasengan ni raw nang go bat sa kuko na kuini wai sa tito butal nga. Kena karuan na kenan daw lay tati ko nang gerengere.
nabi kawango na extraction may na biudi wa ingoka na kena sa musu nabi kau randau tuwi na bimbatini wa kwando tango makatu na bimbatini wa na udi wa lilebungo ninda tali be onan do bakarongo na nonra solitu tu kumain na nonda bakan din takakina ni kila membaleta na nonda yombula iti ko sarang nga baka binak bikin Senga ni ang menta gay may baka buli di may beira na bulangi. Se uira ra buli da mai. Kenda to mbula takai. To sotava tiko na bi singa. To kila tiko na dave tiko ina udi waingo. Na dave buru ni bula bi keto ina loma ni udi waingo. Chukung bekin na malea, chukung bekin na nduna, chukung bekin na bika. So to margeta. Pakakina na bimbati ni wai na dave sochi na kena yanga bikenda. Enda kila baka binak sartu. Lebu na kila tiko ver na to kini yung bula bango kada kati ese ang abe kema mina buli damai endo solim bula baka lebu kina ninda bitala no da be wesita kana kila iko na ka bulida wase berto orto nang gera ni barita kama biki kanda talinga o ingo resa ni kabo makando bulida tingo resa ni kabo gori etiko talanga na dana baka viti etiko talanga go na ka rangi daka etiko talanga kana wali baka viti sana kamo ya itu tali sarki na menta binto birong rong ati mekakua beke mami nando besi kaya ni makaku ni kemam sakot chingai na ni mam kila me baka kala ni kemam sana numa o ko yang go melaitu kuni berto me bango kala go don tiki nando bi bandai tiki na bira na ngone kimam do lak bata si kimam do lak bata ena matanggali besi ko bango ina be korkor bakam bimbiti ko kenda ngoni okay Dr. T o nando washing nga bakam bimbi we kenda ngoni to okay ninda les chiko ina be tiko bakay to okay menda bakay to taki kenda kene karua me kako bando ni tiko be kenda na rai ni be imbevi mo nanu matiko o irto na tong gome na koror to siya ni kilando na ka o yo buli da mayo ba ko roi mai kina sianga na leo sianga na kila ina buku we kenda ni to okay etiko ira ko rang karabati ko na yung bulan na bingauna o kenda to ni to kota ya ni nabi pakarara mataki bango meto tandola talitik nga menda to pakarara mataki me kako ni to nanuma to sa kau tanga nabi ka meto sa buli damai to le imbita berto go na kene dak no doni medaka go na balen ni kaya da tiko bikimundo go na kaya bakabuna na kaya da tiko bikimundo siya menda buli da talanga menda pakarongo dapat romo da talanga se menda pakarara mataki talanga may biran ko era sotacho que na bingaw ko era bula takatiko era tiko ina panua ya tiko kina na bika na numa tiko ina gor se obuli da main gor o irongo butu ni usar tiko bir na kila tara may bina kandar buli da mau kendar ya indo na kaundo area pambimbi kendar ngoni toke tapi ang karabi na matanggali ang karabi bango kwanda do basically skin na bir na nanda bitiko bakay me nakadibi tiko kina nanda bulan ni bengarabi me nakakuha ni da kauti tiko yani na nanda koroi menda na numa o ira to natong go me no koro o ira to siya ni kilati ko nakau kilati kong go wala to sa nangaw o kinda tala tali o roni le baka buli din na mulak chara tali na bikaw le buli da me na koro may bihiran ko ira kilabi na katok may para sa bulat takati ko may nabida bata na ayam baki nabi kao sengkele biya bunaw takati ko ingo ile bira na lagu tumina taro ko nang kay sana kay baka kita sar na mubakasa man yo ayaw buko tagi birang ko se oyo kilaba na ka birang ko ile buna taro takati ko mengo re sotel ngabi re taro sarto ka may merakila o kilati ko man na ka le bunaw takati ko ni sesen iya siya nga Dr. T sana ka undo na numa ang menta do baka kila menta na numa tiko kenda na monito kenda sa may nakakay na matanggali bing karabi bango ninda daw siya malis tali na biti ko baka biti enaya nga menta na biti kenda tiko menta damben dono tiko bata kair na kantar baka tawon mo tiko go ira na ito kinyong bula menta kakuha ni kotaya ni nanonda koroi kina nonda bekanda sa kubuli damay menta le tambora kay ni beira mera sale to boleh menda na numa mera sale dingoma mendina
Tigo talangana non rendino ira. Tigo talangana vikara kila. Era sayang bekan ibulida ya era wakaedor era buli maina non wakaedor sartinga serambula takatiko. Nabi kanta da may bulida tika ngo kenda. Totokan dina na totokan mo biyo si maramayan na nonda raven na kilaka e tuwira na bikata tiko na banua vera tiko na nonda bikorokoro Don na raven ako dito ko na mingo so nanguna nangol mi bikata na rayo sa chiko biyo na koringo au sa libuli man na university veverengo au sa ala ko may balay no sa chiko na bunongo ya dagay ngole na bikorokoro bakanta do rehiro sa umumbiakan ya kelas sabi nga niti na ngonongo menta bentu tita kabata na kilaka ndo na po sa urongo tongko na ondo wili ko pa kwa saman na buku ni bono ndo pakang take sa na wisdom of the land ando na ibola bola o Professor Stephen Ratuba and non redelista lokko na bimbi ni non da toro pakang bimbi na buku ni bono libo na kabango ra kilatu na non da ngase roni pa matala matakina na buku na mutakataka and sona kaundo ba so kumuno beka mai and ulutang ni indigenous knowledge and wisdom of the land. Malo bakalebu Dr. Tio o yaw na lebu na kausa may kila na ngonongo. Membaleta na ibakarao ni kena maruroy na nanda ite na bikabaya Pera na nanda matua, o may kila, may nanongo basic ko bawal bangko. O siya ni kila may nabal ni bulit, kinabika wali bulit e ulay raw atabay kinanongo kuroy. Elevo naka bimbi, may baleta na nanda yung bulok, henda na ito okay. O kila sa nga may beira na ito okay hindi na ni yung bula. Yan na nga na ninong daw basic ko na Tali mandan daw tambi mandanganda le bira mera vital na mandangama ya mera tal no tunga iko sangai vingo nga no tuk ni sa toso toko na tala no na lave vakam bimbi tadi kina sona kau bira duin ni banu ebite na lave vakam bimbi tadi kina endo na matanggali manu endo na ka tali menda ngai baka Rongo to ka, bimbin, payaw, yung wali may yan, Ganda may baka rongo to ka na ito talan mo na laman ni pano. Sambon to nakatali ngo do piti. Weekend na sa libuli may banutan ni. Yung manda, nangaw na may kilakit ka, yung daw release sa nangaw na. O isa. Kaya singa nga to biyo, nung wala libuli ka, ang balatin ni kakitin ko, may kilatali ki Iyo, yan na kaya na lay bulitin baka na firi. Iya, may nan tito binunum kila meyanga na num kila. Na yang mo na terasa nga na mawe na may bira na ito kinyong bola bira era kila la ko rumah tu na bekanda may bunaw takati ko ni mo. Baleta era ranin dami to may rangay pa lewatal to may namubunaw. Bedala tinakango. Nyo sa kayo enang bimbikin naman na daw birong rungoy pita lang nga pati nga ya ninda ka tayo ni so na itukutuk bangko ka se so na bikanda buno ta kumbia kay na bukun bibi sa nin raki na bika sa batang bagin do tukin na bengarabil ni buru-buru na ngonong ko menda na yan rabat altinga na bukun ni bano ito kamengkori na bukun ni pura-pura iko ko titi ko menggori. Era tel nga ni may katalo may nabuko ni panu ato kain ko. Ye tali, do tali sarbia. Maundo bakromata. Na vital nuestro. Daraning kay do sem ay. Niran do sira katok may na bikain din bikin ko Kongo angay ngoli ke ko baka puna na kena tak may na ya gay tali itu. Kemni na tikum naksaran tikin ko. Kena sema tu na bika keten ko inayada. Ay, nabudo kinabikabang ko. Kwento ka to dito, kinananonday tukutuko na ito tukutuko may baliti kenda, nanonrabito so ya kinabunda, nanonda sangay may tawan nuena, nanonda sangay dito kina. Siya makitin ko, etang ko makatu nanonda yung bula.
Itu nga na ngoni salen do tangko magitu kin nanda yombula. Se marengeti tumbekin nanda yombula. Nta siang tumantangan indo kila kenda na lebuli do tiko mengo na bikambele tana yombula. O kenda na ngoni to ke. Nta sabe le ba koroi chuk mengo na bikambele tana yombula. Nta siang tiko mantangan ni kila tiko. Na nonda basics. Baka daro tu na ibaka raw ni kenan daw marengeti na nango yombula manda ayaw na kay biti. Nimbera ni ulay sa nga may nakoroing ko may naburuburea. O yaw manda, adar manda na kaya na itaka tubiyaw na bikaw sabi le buli da tinggo. Ila? Ngonong ko sang gimirilis to sang ginto bato kaya nanong ko bakasam dalay ko total may nakoroing ko may bunotan ni. Yo, danalis tal may. Nang kay may pakambal-bal sa aming karaba nga inanonda banwa. Iya santa kay may kilati ko ilibuna ka. Nanonda sasi ko banwa bulbango waktu nabi talan noa ni non rabi wasita katu may nabi kawira na ito kini yung bula endo nakataling go dok ketini ndagay may baka sa tarbata na buko ni bano bata kay na buko ni koroy dali rawat mo kenta so nga na ondo lamana sarangan ondo to koroy inaliabo ni kay nan bimbi ni buko ni bano ako endo to kamay do tabagi kenda ni ndo walian inabisi ko bango Upan boto niya na tarawa kami naksara na palimbal ni bikaw biwas ito kan kinabon ni bing garabi talaga na kaya taban. Yo ndo na sana go ndo bimbol ito nga kinabikan tan ito kay kaya ndo boto niya ito. Manda maringgeta mantanga nakain ndo ni manda maringgeta Iyo. Doang ko nang tangaw na. Botal chunga mo yung bula. Iyo. Namungaw na kaya namu makangata ka binaka wakakina na yung bula tua politiko na may tiko-tiko bikem do na to kiningele bikem do na to yung bula bitilevo kalungat saro kimni na levo ni yung bula to bikem ni levo na nga no nakena levo ndo baka buna talinga na ndo wele takay and do wele takay kin ndo mateni di baya sanda like kawai tali kina levo na kae sasayangan ni kawai na kina maringgeti nanda yung bula isa kau main do na bibotor kita satu tolongan untuk tubo kayo taka baleta tu siang ati ni maringgeti timgo tu sabi nakati ko kento na bikature de chuga sando ya iya me baka nganggur baleta tu ya ati ko nando to sina baka rarota ka Gasiang ni raw ni rey dasar manta ko pinaka ena baka daba ena ro na embak mengo lima na embak mengo daba na bika ena baka dor na bibotor dak sa main dambengo Nadabe na kau tamai ki bir na lubenda. Nadabe na kau tamai ki na nonda tu ngele. Se ki na nonda tu batini wai, se ki na nonda tu udi wai, se ki na yung bula taptali. E na raw ni tarana ki na rebu-rebu. Nabi baka toro taki baka raw main dambe, se baka raw may baka duri na nonda tu Iyo lem nongon to sa baka iyo tak nga nabi kalak may tumba nan bukumbe ka ni ray baka buru-bura menta sa to batayani sa raw na raw may nikanggo na kaya na dawela takakina kena maringgeti na bika nandun may maringgeti Sebenarnya nakabali besar na mo wasema ya na bimbi ni birong rongodi na buku ni banua baka talangaki na buku and salaki taurumay na bikor ni bulile ang dunong guray maramaya no me mendaray baka tutubate bika na saba kuroy may na be university lelebu menda reda talachuk nga na be kaira lako durum na kanta na be korokoro kamenta dokata nga na bikilaka baka banua itu bir baka numalistale maramaya no namunduangan dia ni namusi na neritiku mga saundraw sa laki ngol sarin kino nungku turangan ita o vilkesa melaki bakador na buli bertole bida na turangan ni namusi na nonrato na roni katona na tangi ni monman ndora ka sanga itu kuno maulabo na nona talita kana bitala no ayado may ngasaundraw na ngone sa baka tangi ni kina na tangi ni monman siya nga bakan ni dala na tutuko na may naturangan ni namusi ngor na manu ka Arto da buta saranga manada ni manuman. Kila? Ito sa karne mo iba yan.
Arto severam taka di bulida na kila kai hachu ratala mi berto. Dora kana na Olha, gutalita kaya dora kaya di varetek ya. Ni ngai tukuna dora turanga ka ko ni ngerto ngai doronga na tangi na mon me na to itite. Ruto chikuna bana ka loko bi mama ni ba. Sa signal taka ni berto na mon man. bota aquele Mo sa pilinho. bimbi mai mo sa ngole menakor. Iya. Tagari na may tuku-tuku baya. Sa arto sa tukun may berto na norte tumbu-tumbu au klan norte tumbu-tumbu sa tukun talaga may berto na tukan to na norto siya matiko na vanu Bota aquele na né? tag na tagi ni manu na bika ke baya ibagarita ke go sa ngono mo sa taura da ke no mataiba ke na no mo sel mo sa listali na korre totoo ba ko tinital no ya sebala Totoka dokter tia. Kendar nindaro nandaro corretor dake, nandaro master's degree na tambana goni biodiversity conservation and sustainable development. Unren retokan yo talnotiko. Kala ningai so ragi rongo tangan nunggu kurui. Bersana nama kasar oh yo ko nakilango Eso kere. Lebo me vengo relevo da ke damo no kila kalelango kila. Pasar ngangor dua. Kito sa matay sara ni rote ko na project ngor ke Dr. Ren. Kito ngole sa tarong sar me veo. Mano ta ba? Tala chonge abakan to abital no ngor. Do tarve ko ya. Goriano na specialty ko ya. Oya mano ke ngangor to bat ke tu veo kana tangi. Makasabtak sara na natukuno winumay Nananama keti ko polongereti. mai. Nananama keti ko mai. Ni sati ko nga nakuroingo, sati ko kaya nakilango Senga. Ti ko wala nga ibida nakaya buli. Kana mo chuko bikem do na kana kila. Tira saranga. Kono na may italo no polongereti tukuno ko sa wireta bangon nangonongko. May makana mo naman Kau ko nangonongko. Wira nangonongko ngait taro yung naman naman sa may nanga. Sa tabuti kami na may na. Taken do rarata cukup pula di doon nangwa ni merakila naman mo na ko na Iya. kulubotu sena Iya. naman mo na tangiti ko mentaro ni rongat Wala. kila totokan din na bimbi ni nonta rey baka tutubata na bi kay baka tabli na may bali sa na koro and daron ni dali ko talanga ni kornibuli sa nanta ko na Iya. nitakalaka. Do nindo ngole kesto na ngon ka merse tambangon Undo wakan data na tikin ngo, undo wakan data talangan tikin. Nanon tabi o kanyo baga banua. O talangan do basi kami so na bukundo tanye. Iya. Ni stando waseta ko may sakilato ko may non robe o kanyo baga banua. Undo ka berto na bir na ngon undo laku batay na field. Iya. O kinta batal tinga na be o kanyo baga banua ngay tabulo na itukutuko soliti ko may ngori Iya, lako ndo tan tuku ndo ne baso kumun ndo tan tal na engal sa lako ti kumay kina. Eso na buko ndo mbasi kami baya. Kapag daw singkin da bay, nabi ba ipalilya impek kay. Di na Endo sara. tuku melo na. Kenda to na lako na school. Ito sangge living ko to baka may standi na lelo re bang malo siya nga pinre apa sa mundo ni sa ting menggo. Iya, sana bisa mi bayan to ya tal tungay na nga ni karami bago. Talua kita tungani na bingarabi na bikorkoro. So nanga na salida kana presentation sali vin kita ka kina endo na tugu lasta ka ambita mendo na taubu sali vili to ka. Esa na bikaban kwando tali itu kina. Nanonda ito mo na ito Sa keke nanonda. nabiyakan. Yo kanya na biyo kanya baka panuwa ito bikanda. Di Iya. na sara. Pangawli sa tabay malambi sa anda tentala na. Sarawat ito no siya nga tunika na nanong gusto ni su. Ito sa tataw me kito sangol may usanggay ka di ba kato kaya ni sa sanang kaya nung witlet tala no les subir na kango. Nindo siya nga ni baka niya we nanong gusto ni sudo. No turani iya mo tala no takatalangan ni no musing ni sud duan na panuwe ka di ba kikinaw malambi. Iya tatakan na biyo ka. Totokan di na Lagay sara. dudu man sa mo to na biyo ka. Patu nga yan Datalat ang biyo ka. datala tarobia torong talanga ni nadorulu tanga tiko na bikada na marama embo soliso na ngalala
sengona merdo biu si talanga kina na maramay na namdo tampanan di taka maramian. Iya, anggo ento na tikina sandu bang bimbi tak sartiko. Pakam bimbi may beira nando ba kay lauta kamay na bingkar na banggo. Ko ento na tikina sandu bang bimbi tak sartik may nangonong ko men daw baka lakian ba na gender balance libo na ngaw na. Pakam bimbi bala tatalangana nando to itu betul baka itu okay. Ngira wali udi tingana turang. Libo na ngaw na nira kana pepastakin ni wakso kumuntu betul ko mendola. Nabi tuku-tuku tabulo ni raw sa anong rati ko nga naturan sa ngati ko nindorong may kina nabi karang ngandre sira wak nanano tu kina nanon damarang ya natambanan daru tiko ken daru doktetin daru baka tambakin duti ko nakyanan daw lauray na gender balance kina wing karabi to ko bangko daru moli kina go na tikina ndo nonggo baka tambakin duti ko nakyan na lauray na non rabo kay tabi tal nga baka todo ko na marama na pingkarabi todo ko endo kawyani kina bi porpor pangona nindo da kana pingkarabi banggo tiko tal nga nangaw na wasay kina non rangarabi nga na marama nendo na banu non rangarabi nga na turang sina ito ka dapat tali yang andrebi mena tawri non ray tuku-tuku yan na matagal baka suko man tuku-tuku dapat nakyan na ray sekyan na naki ni ratiko tani nga na marama may ratiko nga baka marama raw ni sonaka rasang ni raw ni pakarita ka na nga na ratiko bi maliway kinakir na turang raw ni ramay pakarita ka ni ratik nga yan ratik nga baka marama so na kabayan do todo ko kina na itukutukuan do maruray may do baka sukumuni raw iyo eba ang karabital tik nga kinanggori dokter ti endo sartiko na tikina bimbi sartik nakyanan daw taray baka sukumuni na itukutuku pinakyanan daw lay nakabaka melay dikebi and don bimbi kina minatik sarangan non ngarabi wakta bakindon marama siya nakyanan lauray me rabi dono ikedik me balance chiko iya kan baka dokter ti Pinakabaliw na numuwa siya maya batal nga kina na nunggu ready to kunibita ng bongin ko yan ang bongin tiko mo wala na report ando na numuva madalati kung gabak samtang gombe ka na pono na ron yang kina no to kroye may na university enak na bulay na report klabi kem ni na barong tiko mai ni kem mi dongole ni bi korkor la kebak suku mun mani tuku sangga do ko batamai may biu pakai bola na boleh to ka pertania belati ni na kau birto na pakai lautak mai na tampana ya meron ni tos nga may na kene pakai lautaki meron to mani chuk nga na pakai dindik saya dapat nemu waktu matal nanti kena yang bimbi ni kan boleh na itukutuk di nasara dokter ti kung nanggo na nakena visualita kita kana kilay nabi kandaru bulida bano bango sangga indo may on kina sa nakena may imbiu nabi tukutuk sa baka so kumuni may tikini baka dindike may indikebi kameado me bolay baka ibon gona banua baka yang ataki mekin nondor kuroy nakena may baka diataki na tuku sa baka so kumun raw may baka diataki may tabuloni dikebi kasangga impiu baka ibola mengke baka ulis tele na ibolanggo ibirto na baka ilabo takatik may merani nagay baka salata kana nondor to kamba katarabay Sarap may napakaidori na pingkaray katarabo. Napakaidori ti kumpek nga kuenggo. Si sa tamusukin peka na bibu kaya sananggo sa rere roti rotongo may sangol panguli tali na bibu kaya kinanduatal na panua. Si rabo nga na roto baka tulawa. Napakaya butagi may nanandaro reporting sa bola. Sa bola yan ka butagi ti ko may nabi tukutuk ko bakso kumunye. O na puno yung bimbikin na bigyan na daw sulit tukutuk yan na bakso kumunye tukutuk yung pakidori yan. Yung bimbikin na menda tuku na sa lungamay. Andina ni bekaw bakila se bekaw ananan kinay may kakuan ninda nanuma o go tamban ni matin to may baso kumun tukutungo menda sa tukun tingay na kay rabi rongwata en bimbi menda daw sulia saranga na tukutukun dina se nakaw bakila andina ya nandina ni bekaw bakila nandina ni bekaw sa takay tiko nandina ni beka o baknanan kina en rerebi nakadaking go
Ito ina korongo, ito sa kanila pakangatakang gor, ito singa pangatakang go, narere nakatake ito, neta kami na kinewale-walen ko. La, nanti na raya. Nayang manindo sa lima, nang manindo ba sa komunyan semendo, wabok yan kinawiran na team manindo ba sa komunyan tukutuk eh. May kuha nito ko nito kumay na bikaw na no manirto biyaro nga ba. Kuha ni Australia ti kumay, ay tukutuko na numati ko ino ikorto na biyaro nga dortong ko, menta sa iyo tungayan. Kaya nga, Australia sa kami na tukutuko hindi nang balata na lebo kayong balikin na. Natak-tak kaya din ang kayong garabi. Yan ang kayong murimay eh. Yan ang kayong salam murimay, may nabing garabi sa alak kayo tingko rin ito. Semberan biya ka ni bagay dori. Nah, saya tak kaya ni nak kena bakso kumun tuku-tuku ni mbera ni bakai dori endon na biba tur tak-tak. Manta sulia sarangan nanti na ni bika anda sota kai tiko. Ya na buku ni bikai ngan ribingo me main dambe na nando to koro. Buku ni biba tur tak-tak ya biba bakai dori. Bimbi sar. Anda sulia na tuku-tuku sarangan nanti na tapak. Nakabali besar maramayan na nomu mibiusi itu gini kuah ya ni sembera ngani mita panan toru bitala no nganda pa kami tu mantang kanong biba kalong kangkate kibir na marama era pa korong tu kumeni kuah na tali ni nomu sasanga ni buli me pa kanong mongoli tu kuli buli sartu tu ni sol sati ko nomu di mata bubali daru ni kae sonongo nenta kaya na buli siang ni tirangan siang ngoni sara so iram beka na simber ni mata bubali e o rei na beka kevia o sa siang ni uti ko kina o sa maramatina o pakawati orto sati ko ni sul-suli do pa tangan bos biba kalong kangkataki bi sobe kana maramatina era naname kiti kumbeka merto mana beka non rabuli era buli tumbeka sar me pakawati baklo ben sar tumbeka vale sar kena numo tali meralisi buli do pa tangan bos biba driver Malam ko stara dokter ti yun na tikina yang amenta dobin bulisar kina pakalibong ko kay weekend na marama ina dasa na numa sa dami pakalubin nga senta sa may pakamatubo bali nga sa kwaya sa yalakina sa veng na buli iyo sa weekend sa tu sartu nga weekend na pakasama baya iyo na biyang buli weekend kina na kabini ko ayaw na nung kumatay ni Kuroy man nga doktor ti yung gaylay enroll ko USP sa ono ti kunangon ako mo to dabuta ti kung gay namatay ni Nonda Rubital Nosar tao ano ti kunangon sanggay sa sanga melekto mani na buli balata kendaro wati nga may na buli na ru kunibinda ko sa ating ko mi kendaro sara may nalikon tamun-tamu akin ang pangin tamun-tamu sa ating ko mi kendaro sara ng pangin tamun-tamu mandaro salay yan di senito ato kumikina. Iyo. Sama ni may luto yan ni kina na yung ni buli. Balit, daro sa ato rito ka na malafi binaka. Daro sana no masako yung go. Iyo. Kung may wele taki yan ni kina. Na sana ni buli. Iya ba? Sa ratuon ng ngoni. Ano ng ngoni? Sorry, this. Nasyangan doon na torda ke na kanggon. Balit, ni sa pa kaya nga tagitik nga na kruy Sar ngoli mayor na pakuroy, sar may tos like sar. Okay to na wakang doon nga may nalikon damdam ginang bagay damdam kito sa tong. Tama ni tumkin na nana no may sahali subitalman na pinikin. Ya na buna iya sa ono to nang oni weekend na maramatin na siya ni yang may bakatataw weekend daro. Ang rasati ko naman. Ngono ko sararo sar. Saraw niyo ta kapatok nga ni bali na mubuli. Satu na distance learning kuhera sa pakai tu araw ni obuli kartok nga ni bale ngayo graduate nga ang galin to karna kena isulu kena isala oleh tingko mananom kuroy ya may na kena garabi to kana buli saraw ni ang garab to nga ni bale we sa ono to nalbengo ang garabayan ng kumatay ni kuroy ang ngole na nung ngole na kinalik sangay talimay na karon ni kuroy Dr. T sarto walu to may kinay sulsuli. Tos ti nga na tampang talingan ni waktu tumbukaw tos sapat to dok nga tumbu chinga na kuroy tumbu tal chinga na kaw. Alay. Iyo. Alas may na kuroy torna kasangay may to ko kene kadiwa sangay makandita sa adiwan din na Iyo. We wal man tangaya iya may weekend na maramatina. O kumbote chiko kede weekend na Kenda sapa kuroy raw tumang may
nonton ni bembuli sa bakoroy takyanda roch tu may na bitalendi. Terus apa kayo tak pinagari so na Wanda may tiko banggo ko sana bingarabi tiko ibalik yo sa atin tiko beko sana bingarabi tiko sana kita ko bumabatomi kay sana ka o totoo ko chikubiko numutalin chikin numutalin kaya wasing kila yung do basanga kila usang ni bulida na basanga yo santa may bingarabi sa arati ko nangoni santa kay takapso santa kay kila ay oyo watay nang lakabakango ay oh takabot na kan ko sakyan totok so nangon nang kay baka lakyan ba yo self discovery that happens when you are in whatever situation you are in you get to discover more about yourself sangge kilao ay oh yeah witi ko biyo talentin mo awasyang tu ni kila yo sangge mi kila go na kaya na may sotay binaliang kaya ang ngere kinawa yo aran bakapaya son kabaya ndo kota may nanando usib ndo kota may tumba nanando usib it brings out the best in us so on a situation rendre the lack of the room actually brings out the best in you iyo Dr. Tio viau na ya me baka taktik sa olay tao ina na isa na iklan inda na nonda nakata kay tu na nonda kamba ni bisumi Wiki to inang pangitam-dam no na ina level to ko kinausali ta besar to nga na mo ni kamba asang tal ngay tos chigo na bag sa kotik ngango iya sangay tumbo na bang nana no yo mo salis tal mo lebuli tal malete nga ngoni salan gerang tordak tal kinendon ka so ngone bayan nonda bulay sebi kanda sutab minta salay tabu tu tangkay ran yung mga namatan minta rin na kahit tikasan ko Iyon, santali tabu tu saya besar ngai ke sangge raw ni oray bang bamba. Lib na ngam na baya tu na nantaka. Baya santa gay reda kino now. Pini gina pepe misal tel mai, tel na buli moro tu nam koroi mangay raw ni toso da kina bono na katinggor. Tama ni bagay dur bagay kina weekend na maramatina. Kaya bakay sa tiko nangangandri ni biya buli. Weekend dar na kami ni kuwa. Bakay dora. Muriya na namutatan ranggori Siang ni kena tapa-tapa na nanda sama ibang garabi ko maramitina. Kaya mo na dia mo nakatal nga na bulita ti kumain to garabi ti ko. Kaya mo nakanta bulita may bir sar nga na lubenta. Tapi baka bulita ti ko, yan ta bulita ti ko nga Iyo. Iya may nanonda sa sangata ka nanonda koroy. Siang ni do na kena ulong bali nang nang ko. Sa baka raw ta gitu weekend na ka. Sa lebuto na buri-buri. May baka wabar ta ti ko na nanda bulita ko nga ni bali. Kaya baka sa to kamang araw to kayo na laptop makawang gori to kayo na telepon sa araw ninda siya matugkin wawaseti ko Dr. T nanondaro siya matay sarang beka na vital mo nanunggo ikamba-kamba may uli rawata kinanunggo kuroy nunggo matay ni kuroy nga mo na siya talang beka ngo nabukundra na kandaro na singgay muri kendaro tik nga may walang ngo wayaw may baka wabarita kati ko sa ono to nangon o sanggay na numamausalay enroll tali USP mau sanggara na nunggu kuroy mau sasang ta nunggu kuroy go dono eti kwento nangon ren ni rombulo kawati kero may bimbiu arto sa ngole na ngone ya se wono kina na ngone to ngole orto na kalalay na koro ati kung kito tawasin na ngone ya iyo endo naka drive takiawe nanonggo sa sanga menarawa na kuroingo merawa baka binaka torda kinanonggo takataka me ada nangono me keto wili hospital me keto sama itiko bata tale baka bitinani me sa torda ketelenga na bika enito ibure-bure ya na bika sa takete kina nanonggo baka sama nangaw sa ngoleles kina USP me usalay tobole mo takataka nanonggo kuroy siya nga tubiyaw na kanangon na yatok teti Teko busar nga siang sarto nga biyaw naka yo nunggu dur nga sama ni ngole ba nunggu lamusuki mena FNPF oleh sanga kina nunggu dur raw nunggu dur sanggay kere ngane ngu koyando baka menito rabi-rabi to nangaw na ya sanggay kere ko may teko buta kiyaw nanunggu buli USP
Siangani mani ndona bebu ke rawata mai be koya. Yo, yatal ngai, yatal nga wili ketiko. Tiki tiko ni nogo sasanga ni sa ayo endo rendre mo kerkere. Ke kau sa kerker men bale usangan re bandina saranga na sianga maya. Entar ngone andor setiko barra bikina. Ngonor to sangol nangone sa kitumbi tamay na bale kito ariang chikin bale kin sa siang sa mirao. Ito sa be ngoliaki. Go wasa-wasa ti bikim ni sige barong ti wasa-wasa ti nandona ni Rovital no. Ti Dr. T na bagsaw ti bekay. Yo, may nantalan ni rendre ya Siang ni ndo nandor laptop. Siang kina na laptop, siang sartungan ka. Wasa singin tiko sa tolu kina na ambak sa och kina tolu ambak nunggu singin tu. Sangge sasanga mo sa alak mo lebuli. Au sanggay kalau nga tani wati ko kararabi na ngono ya be ndo na tua kang go batuanga. Kan bora rotok nondor tombali mo ni batulis talmay sanggay ndo yeti ko na tombali. Sesiang na laptop kin balimbali na be katodok ni assignment kin be katodok balat nang gubuli. O yaw mo nang ulit ko in computer labs. USB Gua na sacrifices weekend na maramo. Baka dori meraw ni sasang tagtiko meraw na kuroy. Antarong kayo tombali bongi sesinga atong bali bala. Pambato ka beki kina dapat todok nga sara ni pangani to kina na singa. Lako tiko na lako ibuli. Vida bata tiko na ka bonto tiko na ngone Dr. T orto ngone tiko menokor ya na yang melako tiko ya ni sona ka ni bebu kena nutong garabi. Kakina yaw na nung sasanga tiko na besinga mo na lako ibuli na bikay tutar tunga sona kaya ang misaw ni ino nandaro kay USB. Chiko nga nakaya ni sauma na nung FNPF kena po iso nakalalay sayang ang mentagay daw sa mga okyan nabi kalalay bayan to petis ang gendo iya namatay ni semester to na sacrifice ba kita niya sanggay iya nalaman ni rendre kita sana gay tiko na nanday tuba enda sana gay tuba na ko debe rawati manday liusara wala kay batik men sana gay prioritize ayo santo sarang na priority level ya una nung laptop ni sana ndo iyo kena matay mandani kanin berni sa ngayon laptop ayo na singra ni sa mucho nga nung duro-duro ayo mo na sasang takan to na scholarship Ono ya si on check-in na FEB. Yan daru sangge apply ta kana FEB scholarship daru through kay karuan ni wasi ni buli na bakya daru sa intok na FEB scholarship. Yo. Yan daru meteora ken to nang meteora ta kana bakya. Tu sa meteora sarato kana ken na buru-buru meru sarangani kakak na may bayar na sektor FEB liu. Or sektor na ken na uro na allowance Oke, ntar nggak mendonu ya. Pues sasolingan na buka allowance. Iya. Nggak buka allowance ako sa abandon sarlama book center. Sa siang ndo nakandar tora Iya. So mi nga may na dur so mi may na buka allowance. Iya. Sanggay may naloman ni wibaro takya. Sanggay sasang taksi ngayon binakatan to ng laptop. Na book allowance ikoran ito nga nakaya chiko na book center na laptop tal nga chiko na book center ito sanggay bibolita ka na nito book allowance iso nang wani ni so tal na tourist scholarship meron ni road mo bolyaw ya window na ng laptop may na ng book allowance sanggay manibaya rawakin na laptop bondo to ka na suli baka dengulia buya Saraw niyo nakabatok nga may nung assignment may bali Saraw niyo bo sukototolo to kaya niyo bo libi mo kay bali. Nina sa tubarabi Tubarabi santa kilatal tik nga sonangaw na sonan rakin bulan rasutaba Saraw rosan to kabiyaw karon ni semester saraw ni bo totolo to kaya niyo libi mo kay bali. May mintan bitali mo nakabatok nga nung assignment ni santo to nandor laptop. Boy so na binrende so na sa takayan sa sanga takayan ni nabi kanina. Ya baka siang tiko bikin tanay bure-bure. Tiko sa nakanaran baka doro tu.
merani so tabi tiku kina so nang ngandi pango. Weekend daru dokter ti. Sangka into na tikini lebu. Na ken rawai tal tik ngai so na kame baka ule suina koro na buku na ratong karabi tikin naman. Iya, me baka wasia tal tik ngai ni liungon na. Sangka ela ko na nung pananan. Matapot taloran na ka ba? Mena buri-buri ni labu tiku biau. Mena tarayau tiku na nung may buli baka kina na nung rato garabi na ngoni. Iya, kinabitan pa na tali. Salah ko to kinong pananan. Sangkay iya kendar yung daru chiko USB non daru ilalango irangon Pasifika. Daru siyang sochi ni bakay lala. Kendar ngon ito okay. Daru rabio kendar irangon Pasifika bato kendaru kami kendaru namu tungo na ya Iya, erto ngon tong erto ndo talita kyo sarbaklib kito ndo pito kan sarbaklib kerto ngon tong. Iya, erto talango ko ite kubukina. Nanunggu daka assignment. Esaumi. Iya. Wiranggo ko era baka allowance. Kito siang allowance. Kito buka lang sarabang dudong Ngayon ni lomani semester to broke rasar to nga. Nanunggu bailaw-law patakira to nungon ito nga go. Kirto nungon istamo. Ento lapa biyaw nakatubalik kaya. Meu baka po nung assignment. Mera so miyaw. Meu baka po nung assignment. Basta ang kiti ko buminandar buru-buru nila po nungon niya. Iya. Dari itu ko yo sangke mere to ngon ko isa wa sing be ibu kisar ngabir nunggu ta kabu chikunon rastain mana sing be ibu ke beira iyo ya na be kawa ba ka dor me buke yo nangon sarngaya au sangke ndo ta kabu non assignment do na assignment paper $25 ke ba ka le rawatan na sa A plus sangke do listal may be sangke do may double up na ya iyo Itu tulo sar na kinate tinakanggo nang unar sa kilaki no na ngonin ni Samoa nito. Ito nang ni sacrifice level weekendar dokter. Baleta. Tada ka man non daro sign mano kendar. Tangkay ta kana willy bola men baleta na non require sa line up to men. Full time sar nga na buli Full time sar nga na buli. Babi ni nakataka. Baleta ya indo na bonwa. Awa buli de talaga na bitamban taleso may nanonggo nakabach ka ng rasay man balta na willi kamanda na non kenay bola liwo na willi kamanda na kao sangay nakabo ng rasay iyo yung daro sali rawata chiko na A plus na subjects daro sa nga ni Taurus daro sa nga ni Bulit iyo daro sali rawata chiko na A plus beira nangon ni Pasifika ko irasando solito may nong gitabi to nakabo ng rasay yana bika ang gaite ko bukin na may say buru-buru ni labo biyaw. Natambanan ko. Iya, betul tunga na kaya na benefits na wikandaro ang karabating ko na taka-assignment. Daro sa taka-assignment to kaya. Akin daro kasing liyaw sa on tunga may. Sa nakataltaga. Makasing liyaw. Kaya baka ang galayan rabong to kay Cornibuli na baka kabi. O ira nangoning ko. Ira on nga natambanan ni Maraw Ara kanga saran daw yan rawa. Kau raw may nakiyango biraw to apa itu ya. Iya. May ka sangga ngo dokter ti reactivate may kina nanon daru baka sama ni daw bangkar bisnis sa entrepreneurship Satu mura satu karawan to na sente maruri raw to kamay na baka assignment daw dakatiko. Kana no masaraw ken daru. Ndo talak na kami na digitaltik nga na buki kanggo sana singrani na para rabi katang bagin do tigo bikanggo tangkay man ni may nandonan raw nandola daro bakong bular raw may nakaba kong balitir to nangoni nan raw nandola daro sangay te kabu solindre iya weirang ni Pasifika talchik nga wala tawirang ko chiko wira na allowance B tento mo ni bular daw to release Iyo. Tengo may bayan dokti. Sangkay undo sulin reche ko pero naman. Doon nga naman resulta ko weekend rendo na vale, do renta kiti ko Fletcher Road. Mani Solievia ko naturangan ni China to kini vale. And duan na wing ni vale may ukete ka kina. Tama ni sulta nga biyon na rumika may rent kina luto sa musar ng bisa ni rent.
meu kete kai kya nanon rangolen nangoner le tiko kine rangon kevri USB go baka tau bikin taro de le tiko na kena tur kena komuni na ranch na kakit go esa na kawili ka tu meling ni kalo tu biawi na ngona yanda puti kena basi ka tu meso na bibu ke bango iyo ena pure talenga me na nonda soliti ko nonda ndina kona turang go reza nandina ko sarau kina be ko me solia biao meu titi bakati ko na nona ya sana ni bale ko renta kiti ko governo ngon USB ya talento na katumbeleka may tomani kina nandon taru takarakan ko di solindre bale tantar sa solindre sarang arti ngalaman bale go ayer ngani Vanuatu ayer go orto ngani Vanuatu orto ndo bindu ndo orto ngani bol orto iya orto na allowance le ndo orto na ngani Vanuatu iyo sanggain mani mai toso ko orto go korto apa tumbur sar bagalew na nandar solindre na nandar sebuli cekin na imoni batu wasetik nga ya ibida na bika dokati na ikampa mai niken lirawati na kuringo siang ni raw bikin tanah maramatina intina ni nandrenre ya da tanto lo betiko ni ndo na kanda sa ba andi takken kina ni na rawata au na rawatan go baletir to na lubeng na rawatan go baletan go bubali go endo na drive ko wasar bikin na tina ni sa tiko endo na kanda bina kata men rawata na bukundra na lubenda na singni rawando ni ngendo tale na badala na tatandre biau endo na ka drive ta kiyo sara lebunan rendre usat kai lo masarangan ibu bali lo masarangan ibu bali ien dana namaka na bin rendre na rendre do musim dondo na rendre ya sarangan lo mani bali rendre me vir sarangan tikin yang onda go na rendre do musi dondo yo kaya kanta sarani lako sibita ya kaya kanta sarani lako sibita na mosia gori sandoti ko ni kamba ni rawa kasar cuma tengah gori mo na wili ketiko me na achievement on its own namusara ni Allah ko sibita na musim gori betay ituli lagi cuma nakalo kina namumbula na musim gori etiko na kenayanga beko nandren gori etiko na kenayanga beko kanga mbimbi tobole mo lako sibita rawa mena yada tiko na bibusoti wasota wili katiko kata tiko gue nunggu binaka yao wasoti ira na bakabuna na mosibeko wasoti ira na kamu era bakabuna mbeka na ndre beko nando ngona kata tiko nga ndo katiko eyes on the prize ngaya mo na rawata kakeden go tiki tiko nga salua kitiko nga ni nongo itostos mo na rawata ya sombek nga na kawango dokter urani bibuli itu bekani kina urani bibawang itu bekani kina bikin na maramatina so na bingka kilo ndole sirra mena nondam bula bakawati nondam bula ni bakatina tambo nga kilo mosi menda tabule menda kampa kilis palmikina tambo so nga kilo kitombu buto mosi ya wili katiko mena mu yaw gori nyosa lako sibita rangori nyosa dambem bula menanga kilongori orien dua na tamani solimbula lewubiko gori sando sartik mentangana koroi nimber nyongele yedoba na koroi osa sangat taktika nambula ni mosi nambula ni nanda lako sibita raw na mosi yana no muido osa tuli raki ikuti ko na turanga ina vendrendre bakatarati ko mayada kina namumbula siangan indo naka yada tiko weekend yada tiko bakabalaka indo nungu right yada tiko ena nona bakatarati ko na ito kinimbula mayada oya nakawala nga undo bakasanggara kene bali balete tiko iyo lebu na ngauna una wakata mantanga oyao gona nungu tumbu Vitalia o kango eda kawiongo si o kango eda kawiongo vita kinta kumungori wili katik nga na daba no mo etiko ikya ko ngori no koya
Wili ketiko nga na dava nongo ya wike. Kwa nga ya motaura toso sarchiko. Ena rau kina na namu na tingoma na non mal malu na kamu. Ena rau kina na namu resibita. Se lako sibita na musia. Ya kamu reda tiko nga na namu itala no nga wiko O ira keve erando tikini non de tala noa se sonango na do sota kai na mosi se na sota kai na kan rendre ate ko menta be do si dona puli le bo puli da tapi nangono searching abango ni lendi in I think that was back in 2009 2010 singa ni mate erando kito na katolika endo daka na drama endo drama taki se nadana vikima mina sala ni krusi na sala ni kobela tai ni kena bokai kamba kamba tiko endo tine kava na kamba kamba ni sala ni krusi duana go kito setiko kina mina kasi kito Paris ino story duana kena nonto drama takan nito itambang wane mino story na bakin go wambo ta rona dol katini tiko sambo mosi ndino viao au sa dhunru ko to mebio na dhunru ni urebe tipo yani ilan ko ndon me drama ngona nungu bakasta ko ndon me drama yo yero ko sa be mo ko tinga bindina onge rara onge dhunru ko bakani taba mera da kabsar chikin bindina vaya ningo ndon me ndonga ne retalial me drama yo dar salenda mi toke bal ni lotu reflecting on it sangay la ko mebia una interpretation talengo au sangale redo yao sianga nanungu dhunru tapi kau bakilati ko nungu sarabatik may nungu muritik may nasal ni kurusia ya saranga nakabi karaba kila so vira ko era lako tiko ni lako ya kikalbar era muritik ko nasal ni kurusia en palo yo nabi kau bakilati ko eu satu sartunga na loma ni lako ni waktu tunga ni ava katiko buana non baturanga in non lay fan pesar melay yada melay pako enan dalam o sange bak sam klau sange tiko mo re da baya hindi na niyo ba kila nakake yaw but it wasn't my story it was his story and that's why nasal ni kurisi eto sartik ndo na tikina ndo na ikabani tutu nasal ni kurisi no na tabo na mata ni turanga o Santa Vernica yado kai ondo na kinendo o sibiao but it wasn't Saint Veronica's story, so it didn't end with her. It didn't take a detour there. It was still about Jesus, the Passion of Christ. Ito sa chikungan na italano ng baliti Chisu. Ese nga nilay detour na italano ni sa may se no na lay buke na turang o Simeone mensale dolata na no kobiltay. Ese nga nilay detour na italano mesangole dele daba ni kabe Simeone. Naitala no ese baleti Chisu chikma. Opo kabio kanita kango kinabi kanda daw sa takaya. Daktatia. Winrenre eso daw sa takaya. Nabi emosi eso daw sa takaya. Bunga na ngaw na mosi daw bimbindo andua na mosi daw tarano vakana utonda. Bakalibo ira tikinyangonda Parando vakaya dor o ira tikinyangonda. Tikinyangonda ndina so na ta vinda ndina saranga. Senganen dan dina saranga na pikar do kador ndo baka mo siya na londa wana mo siya ndo bimbisa ndo to kasar nga no tonda iyo onangay dil takapada wana no mo situation bori mona numa ay tala no isang ni baliti koya o koya tikiti nga he was also a character in your story but the story is yours. These are people who are parts. These are characters in your story. They have a part to play in your story. The pain that they've inflicted on you has a purpose in your story. So the challenge for me is always, what is going to be the ending of your story? So it has to be your story. Kila? Yan doon kay sando buke yo wala nang nang godok tati. Raw kina nang do nanungundo lako sibita eso na mosi debe kaendo ya biao
So may nangaw na ya sa ating bumendo wisuta ka nung ray ni it's not even about them. Kila? You focus on you. Chiko nga mo focus biko. Na dava na nongo tikino ya ubi na kaya dongo. Bina mosi ya dongo. Na dava ya nongo tikino. The story is mine. How do I continue from this point on? E nasenga ni may ditua na story mesale tika bukina mesale wakati menona itala noa o dinga e baka dorbi ko na mosi. E baka dorbi ko na kararao sa tabo. Ngombe ka sonang sala arani bibo kana tumbe kina se bibo kay tumbe kani kina na kenan do tobole me recibite sona mosi. Lebu sar na bikana do sa kana maramatina lebu sar na mosi na do bakilana lebu na ngauna lebu na mosi ndo yang sarangani lo mangani ndo bubale. Nongo tataumbe kangaya the story is yours keep it at that. No mutiko nga na itintini ni talo nongor. Me kakua ni may ditua me sani kango lebu na ngani sa teko buwento si iko sa bangolete ko ni talo nongor me sali ni kango. Iya. Sa ibe yo iko sa ibe na main character. O hira kevengo na bika keve avatiko pakavuli politiko. Those are all characters in your story. E pakanga na talo ni Chisu na nasangole tiko ng dalano kalbadi. Iko ira na rula ki koe tiko yani. Iko ira na itobat ki koe ira sa muria tok ngai na malua saratungan lo tunga ya lonra na ramosi. Iko ira koe rabi moku. Iko orto na sotia. Those are all characters in Jesus' story. Yan tala no ki Chisu asya ni may bangolei. Me salay tini tu na salay ba ko Pilato. Se salay daba ya do Pilato. Se salay daba ya do Simeone se bibi. They had little parts, contributions in that story, but the story was still on Jesus. Ya indo na ngoni sala sando buke yo sarwa kalio gana nongko tabole amondo recibita. Sono mo sinibika indo yado sendo kitu so takaya. Sono ngona do. Sampai lau tala na si sampai di may serianin ko. Iyo wano inuiti ko ni na ray tarambe ka indo na bubale. Na tarambe ka indo na yalo ng bungni kuwa. Na ken nanon tapi bu kita tunga. Na ilako-lako na buru-buru ko. Lebo na ngaw na sono ngaw na santo laka-lako ng taray. Dasyangan ni ray rao ng taywali ni Leangka. Dasyangan ni lebo na ngaw na baka buli Leangka wala nga nanon da kawita katiko na ray may taundak. Santa may lomo do walikina. Orto yan ang kikanika. Mendang daw biba kung getiti ko nga it's your story. You hold the pen. You write your story. Don't ever give that pen to somebody else. Take ownership of whatever it is that you're going through. Take ownership. Let's not be in denial. Tingkoma, gona nung kumbula. Gona kaya tiko biyaw. Tingkoma, ona tauke na nanumulyanga. Yan ang gairaw nyo redo na kani wali. Kani wali na rani wali yan din. Tama lo dokter tini. Basot, sampai di may balabsara na baka ulis may wani buko ko. Baka sanggay ito nga na nandaro daw mas na dokter. Totoo makauti, totoo makauti. Dong bulu binaka na siya mati ko may malambi, bikam doon na siya mati ko may nabibiwali, totoo ka na bindarabi. Ako kala na bida na mata ko tumayo nung walimpiya kay nanggiya. Na numungole ako kala ni sor na nanamag ito kaya ni na numuna ngole ni kala kibisi ko. Bida na koroya sa kabuti ko may uwan yung buka. Binakabalib Sara Elisabetta na mo may biwase ito ni kuwa totoo ko makauti na mo bimbulay na mo biwase o biya wase talaga mo totoo limber ni namin ito rubitala no rona bitinani may paso ni bonong palabo Melania Tora kay Liliana Pareti sa tortong doon ng palabo milis talaga libuli o Liliana sa nga libuli ko na mga taong ko ya talaga doon ay varita ke ubia wase talaga bikim ni na maramatina siya ni doon metaro weekend na nandang baki
se sa ndona ngona palabo sa siang tu ni tortu bang peni etiko sole bakari tek bina kapakango pakata ke Elisabetta pakata ke tine Melania o Liliana pareti warit andare ni non ro ngole bako bitinan mero laki buli na university de afai buli o tina buli talanga ngone na ngone leo Melania totok ndona biba kungiti lebu weekend na non ritala no ni rosatori yani bekro ro bako bitinan mero saya beani na university de mero laki buli dora kana no kumarau na longu rede na non rotala no tiko rongi waseti kumai na non ro itala noa bako bitinani na beka satawona kena non laki buli talanga o Melania. Na kavali besar Elisabetta baru ni binaka bikim na bitinani na buli te kilobo na moni mada ongo bikim ni barang te kumai ni ngai bako te na nomni ota be Elisabetta be kena tu talanga le cukup balangi ke bakai tiku na matu balo ni binaka tu ni baka lunga tataka ni bako te na nomni sente na empaisa se my cash se sole be Elisabetta nang kai kau na nomni loloma lobo ki buana matu balo ni dingitak na malio kai suba kay no sorry. Sa ko ya salom sartin bale Elisabetta bikim dana bitina ni te rua lolom sartin baka lew darong gesap tala mata ko tumay mata ko mata. Malo bakal besar dokter tin berangan yung umpi-umpi abi baka na namingayan na ngaw na pakalente ke mam sa ti pula ko rumah ninggona ni kelisia bunga sara ke mame sendo baka tatambo na leo ni manu na bisi nga barumbu ko ngana ya sama nito so tiko kina na nito lobo ndo baka durti ko singa barumbu ka pato so ite ko ya ni kito na lobo tiko ni matak singa baka rawai na titi ko na ngaw na baka lentin tando baka na numati ko mela ya do yani na singa nito da kita Sampai ngayon to napisawin na nito programo ni Dakalobo, Dakiti, kaya muni na kanda, kay kiraw ni Sematik may nakabinikua, ko kay bure-bure tunde itu ni labos bula bikitu buka bitinani, na nito do Dakalobo tiko, nito bisnis tiko na Dakalobo, do baka ruwa tiko to na madaw, Dakiti na madasaw ito, tingko man tiko ibitan na baka tatalo. Pero hindi ko may nalobo. Kaya ni Dakalobo na basic nga. Okay, Dakalobo na basic nga mo sasingan. Baka routing nga ito ng mga tao. So, nangaw na, kaya baka tanre baka laylay na cash flow. And do talito ka na singan na lomo ni mama. Na nakatiko ni lobo. Yan na kaya nasasanga pagkitiko nga ng bulay na basic nga kinangarabi buli. Kinabi kataleso, sa may bito-rito ka kinanggo ka ng business ni lobo. Malasar bakalip, bikim ni na sematik may na kabini kuwa, sakit ulolo matalitik ngayon na bitinanya tadi ruwa, paano ni binakatik bayani, namo ni madawa kalunga tatik kinanan rabi hubale, namo ni madawa da kalak durme. Ningkay mo dito kamanda, may adawa na mada ko tumay Magay-biro mo magay-biro talkina, ni mo dito kamanda. Naka, mata ko manda Elisabetta. Sa toko pa ko ti pinakabali na nung may bakit tabi Elisabetta pinakabali bikim ni talaga na biwa kani oni se andra tikumbiaka na kabindakan ni kuwa ni sahut tingon na tini enoro sang bulan minite totok ba ko na ni Rome biwa say biketunggo sa o tingon na tini karua enoro sa kondo na minite na matakan ni singo barombuka marutakin na nona misema mai o Elisabetta pabidi binakabali mo ni oso ko ni kuwa ya kero nanuma mikro bitano se kero biwa say nga sa lolom sarto ni mga libikim ni todo kasara me atau na non tango na kataraba ni singa makarumpu katumai ni sama depan.